owaqala ukungilandela kusukela kudala ngilwa nenyanga nabafundisi. Hhayi, abafundisi-ke kudala vele ngaqeda ngabo ngilwa nabo ngalobugebengu nokudlwengula iy'ngane zabantu ney'mali zabantu abayithatha bebaprofetha amanga bebatshela ngama-miracle azokwenzeka next week kwiqiqi akuna-miracle abantu bahlele endlaleni. Ngalwa nabo abafundisi ngathola ama-attempt okudutshulwa kwaba yiyo yonke indawo engasinda lapho. Ngase ngifika ngalwa ney'nyanga kusukela nje ngonyaka ondlule engibhizi ngaso. Themba sengingena kulo nyaka ngase ngithinta iy'ndaba ey'julile, iy'ndaba zey'moto zamakhosi. Ngase nginyakazisa kancane idleke sathinta uMax wase yasiyeka because kwase kuthiwa thula mfanami, le dleke lesi senkosi uMrs Zulu ukukhokha kwakho 25 million ekhokhela lo mfo ekuthiwa ulijaji lakaZondi umfo wabonkosi impela uMancinza, ekhokhela u-25 million ukuze uMrs Zulu ezobekwa esihlalweni sobukhosi bese kushicilelwa usimakade samakhosi le. Phela khumbulani ukuthi vele uMax wayekade kuphakamisa lokhu ukuthi hhayi inkosi usimakade, kodwa wathula mhla esenikezwa i-PM ne-flat. Ngithe uma ngiqeda kuthinta leyo mpi leyo, kwafika la saba khona nombangiswano khona kuthiwa ephike ezinye izinto uMax esasiyikhuluma, then kwase kufika isikhathi la khona sesimkhumbuza ukuthi hayi no, khumbula ukuthi nginawe kwifoni call wawufonelwa uLondikhedu kwanamasosha. Angizange ngikhulume into eningi, ngasho njalo nje. Kwase kubuya uLondikhe esephuthuma, phela khumbula lo Londikhe ukuthi yena ubeboshwa uthula sizwe ngene ephuma nje enkantolo eboshwa uyena. Kodwa kuloku ngithe sengithinte nami idleke sokuthi iy'moto zamakhosi ithathwe i-IFP azange inikwe amakhosi. Hhayi, kwanyakaza wonke umuntu kwathiwa mvimbeni lo muntu nimbophe, lo muntu lo uza kaphi. Babheka icala labo lingekho, kwatholakala ukuthi alitholakali ngoba phela sekufanele ngifakwe ngale stokisini ukuze ngizokwazi ukuthi nginikeze ukudla okunopoison bese ngihamba phambi kwe-South Africa ingabonanga. Ngoba uma ngabe phela i-South Africa ingalibele ihleli nomuntu onjengami uyingozi, ngoba lo muntu lonke ifayili lobugebengu akabrayibheki kulona ukuletha njengoba kunjalo kwi-South Africa. Namhlanje kuseni kuyi-23 zika-April ngithola ucingo oluvela le eMnambithi. Ngilithola nje selithola kubantu bathi hhayi wemfowethu, sithi asikutshele la ukuthi ugogo wakho uyafihlwa ngomgqibelo, udlulile emhlabeni. Ngathi udlule ngomsombuluko emhlabeni mase si-check-a, kodwa uzofihlwa ngomgqibelo. Ngathi hhayi no, ngizothumela imali ngoba ngisasempini kakhulu, angeke ngikwazi ukulibele ngihamba. Isizathu ngingayi KZN ngifuna i-South Africa ingezwe konke. uLondikhe phela wake waboshwa, so inqondo yasejele ucabatha ngiyiboni nangaphandle. Khona indlela abayizamayo ukuthi bangiframe namacala athile. One, bebefuna ukungiframe ngokuthi ngakhona abantu engibakhombe ngey'bhamu ngikhula, yabo. Befuna ukungiframe nangokuthi-ke mhlampe ngi-abusive and what. Bafuna ukungiframe nje ngento ey'ningi. Yingakho bese bahamba bawubhalisa umamami i-affidavit e-police station, base bembhalisa ne-protection order ukuthi abathi hhayi uyasaba vele uThabani usengakubulala, kanti mina yazi angimazi nokuthi uhlalaphi, futhi umuntu nje ngingamazi ngisho inamba yakhe. Mhlambe nasendleleni meqhamuka lo muntu angengikwazi ukukhombela nangu uma ngengikwazi. Khuluma nje iqiniso, ngengikwazi. Iy'ngane lezi ezinye ezingilamayo ezilandela emva kwami angeke ngikwazi ngisho uyikhomba because lezo ngane wayilahla zonke. Intombazane nje engilamayo ile ko-Maritzburg iyaphanda khona, ngeke ngabona uFacebook wayo, angiyazi nokuyazi ukuthi iphi kumanje, ukuthi ihlala nobani kwalapha eMaritzburg angiyazi. Iyalahlwa nayo, zalahlwa zonke iy'ngane, angibazi mina abafowethu nodadewethu. Lo abathi uLondikhe bamthole naye omncane uyena kuphela ngoba phela uhlala no-boyfriend obaba wakhe lo mntwana, so yingakho-ke yena bemficile, kodwa thina abanye sonke asikho. Umama wakho omzalayo unakekelwa yimina, bonke nje abantu abadala banakekelwa yimina.
yize mina ngiyingane yasinda ekufeni yasinda kudustbin kodwa mina ngibalekelela bona abazali babo. Imina mfethu umuntu osukumayo enza izinto ezisile lapha ekhaya bonke abekho. Umalume wafika washaya ugogo ozala umamami ngangisemsebenzini. That was 2023. 2022, yes 2022, wase ulate 2022 washaya ugogo wami lo ozala umamami. Kwase kungoNovember kanje mayimshaya ngabiza laba begusheshe spinning because ngangisahamba lezi zinto lezi amagusheshe sandiza noThembelani sayiBergville isiphethe imvubu futhi. Sithe masifika siyomcinga sangamtholwa abanenhlanhla. Sengizwa leso story leso sekuthiwa thina samkhomba ngesibhamu singazange size simthole. Ngiyabonga nje enkosini ukuthi kwaleso sibhamu nje esikhona la siyavela naneslip ukuthi waswipe ngolesingakhi kuphi into ya recent nje le akusinento endala. So ngithule nje ngilalela ukuthi lelo cala bazama ukuliframe aboliframe ngasiphi. Ngizama bakhayisela nje ukuthi mangabe bezama nje ukungimatanisa necala abawumatanisa naliphi ngoba phela anginako ukungcola. Thabane bunganihlatshwayo indaba manje kube kanje empilweni. No, bhekani nina amacala esengilwe nawo. Ngilwe nabo bonke abafundisi ngabuvala ubugebengu. Yes, bisaqhubeka emakhoneni. Sengivalelo benyanga. Kodwa ngithe mangifika kuloko kwamakhosi ila khona kusheke khona ke isitulo ke kwasukuma wonke umuntu. Usiyamiyeza ke ngiyibona ke into angizondela yona ukuthi mhla usibumkwene ekhokha 200,000 umuntu ayiphambane naye. Usiyameza wayengafuna ukuthi ikhokhwe leyo mali but wabona ngoba nakusibumkwene sengikhokhelwa anyanya ukuthi ngikhokhelwe kanjani leyo mali. Phela khumbula ukuthi vele imali mayikhokhiwe nami ngiyayithola icommission so leyo nto yamcasula because wayefise ngathi leyo mali ngasalisedliwa uyena ingayanga nakumnikazi but akwenzekanga ke kanjalo njengendando yakhe. Ingakho usiyamezwa ehleze entanda kwi-channel yami but abantu abaningi bazokhumbula ukuthi emva kokuthi nginqabe lento yokuthi afune siyoxoxa indaba kaSibumkwene emakhoneni angizange mina ngize ngisavuma and waqala lapho ukungiyanya kusiyameza ukuthi mina angilaleli mangabe kuthiwa abantu abathile abanemali bafisa ukuxoxa nami emakhoneni mina ngilaleli lokho. Hayi phela mina ngithunyelwa umphakathi. Angithunyelwanga indlala ngithunyelwa umphakathi. Okunye ke futhi engakubeka nje bafowethu kujulile. Ngiyanibona nje njana ngomashoni mashi zijule kakhulu lezi ndaba enginazo. Khona elinye ifile la emashoni mashi engiyonikhombise lona niyovele nibambe ngenzansi nonke niyoyeka ukuteleka nivele nihlale phansi. Nikhale eminye embezini natenteleka. Because nginamafile anzima kakhulu enginawo. And lelo file lelo mfethu ifile eline evidence yonke uyikhiphile wayinikezela imashoni mashi uyibona imashoni mashi ingalilandeleli lelo daba lapho unikeza umuntu oyiranayo leyo nto kodwa ubone bengayilandeleli leyo ndaba beyiyekile bese uyabona ukuthi hoyi kahle lento eluyiswa yipublic kufanele kukhombise ipublic ukuthi kuyaliwa mase nifakwe eParliament mase kuthula ukuthi qhwi njengoba nalo wasungule ukuqala nje indaba yama-foreigners uthi abuyele ekhaya wayesungula oqala akasayikhuluma manje usehlele eParliament useyidlela imali. Kubuhlungu ngoba nisebenzisa umuntu omnyama ukuphusha ama-agenda enu. Mangabe sekufezekile nikufunayo anibe nisaqhubeka ngalokho kade nithi niyakwenza. Labantu laba kade bemosha isikhathi bengasebenzi bengakhe emakhaya bengenzi lutho betshela ukuthi lizophumelela lento mase baba something bagcine behleli phansi futhi bengomahlalela. Bemosha isikhathi bemoshe yonke into. Bafowethu la eSouth Africa kubuhlungu okwenzakalayo kubuhlungu ngempela. Futhi laba abangathi baphumela obala ngeqiniso ibona abathagethwayo ukuthi kumele babulawe. Yabona nje mina likho icala engilenzile futhi ngisho istate ngizinika lonke ilungelo lokuthi asengimophe makukhona icala engilenzile. Into nje yenzakalayo njengamanje ukuthi fanele ngiboshela ukuthi kunamafile amakhulu enginawo ukuze ngizophoyizina ngasemakhoneni mangabe sengiqeda ukudlisa ushevu bese emva kwaloko ngingaphinde ke ngikhulume neSouth Africa kuyoba ubugebengu ke sebuqhubeka ngempumelelo ke la. Ngenzani le mutho
ebisi yenza yebo ngibuza ukuthi mina usehlule ukuthatha ingane ayise ekhaya kulezi zimo ngoba definitely ngeke kube kuthiwa kambona ukuthi abani lento imshayile usehlule ukuthi hayi ngizokuyisa ekhaya mina ngizokukhapha njengomuntu omdala ke nje uzenza isilima once iyodwa kuphela i-agenda kabhaka ukuthola ama-client ukuthi kuthiwe unamandla uyinkunzi athola ama-client eza kuye ileyo nje kuphela ukuthi kuthiwa unamandla ubhaka powerful ubhaka ipower esigodlweni egamini ipower iyasebenza ipower ileyo kuphela ilanguage kabhaka lezi zinto eziserious eyithinta ama-families abantu ubhaka kayingeni loo nto anganayo ubhaka ifamily kwayena unayo leyo problem yefamily eyedwa angithi uhlala yedwa emzini eyi-1000 leya yakhayo ifamily yakhe ayikho kuyo yonke le mizi yakhe ngobe eneyithabatha bey'ngaka zemizi akunafamily uhlala yedwa ney'ngane zakhe eyizingazimbili phela nje uye ney'ngane zakhe yazo-3 uyena ney'ngane zakhe zo-3 abafazi bamshiya yabo so kwayena ubhaka unezakhe nje zefamily yakhe nje ukuthi akasondele eduze kwefamily yakhe eyedwa nje so akahlangani ubhaka nalezi ngeke ubhaka athathe lo mfana amise kubo ngeke akayingeni iy'ndaba zama-families ubhaka uyakusebenzisa nje kuphela ku-TikTok akusebenzisa nje kuphela for his benefit of the clients that is his focus uma ngabe khona umuntu engathi uyaphakama engathi kuthiwe uyasiza ubani athi mshayeli uyitshela ukuthi ubani yimini inkunzi la yabo ingakho eshaye zonke inyanga lezi nazo-ke ngoba ugwala-ke zashayeka-ke yabo kunjalo ngeke azamkhaphe so lo mfana ngaphandle kabhaka lokho uma engathola umuntu ongam-advise uthi webhaka awu-overtake umntwana uyabona ukuthi umntwana uhamba kiphi i-direction awumu-overtake thatha lo mntwana umphuthumise lapha uniyodlala isikeshi niyoshutha laphana kube ngathi umhambise kubo angakwenza-ke lokho ngengqondo yokudlala isikeshi ukuthi ayoshutha khona ezobuya athi amandla akhe aphakeme unengqondo ubhake uwise ubhaka uhlakaniphile uyabona efuna uku-overtake wena but manje ukhompyutha kanjani nomuntu ongakhompithi nawe ungenandaba ongakwazi futhi ongahlangene nawe wakwana nomuntu ongamazi nokuthi uyalwa ubhaka bamenza nozodi njengoba elwa nabo abakaze bamenze lutho kodwa ulwa nje nabo bonke yabo inyanga ey'ningi ubhakalwe nabo ayikaze menze lutho mayebona nje ukuthi kunamandla lapha ufuna ukuyilwisa leyo nto leyo engathi nje inamandla engathi lethi i-direction engathi abantu bazoyithanda leyo nto ufuna ukuyongena lapha ilwise loo nto bese buya nalolo dumo kuthanda nje udumo kuphela ubhaka uyazi ukuthi umntwana yabo le ndlela ubhaka engimdescribe ngayo kuwe mina ngithe ngabadla lo muntu unje exactly le ndlela engimdescribe ngayo uye ngqo angisazi mina uyazi ukuthi phela ngoba nami angina-reverse ngempela uyazi ukuthi istory kamfana uyabona ukuthi abantu kade befike beyisitha kimi babempambazela uyabona nje khona ngibuya kubo kwakho uThabani yazi abantu babone manje ukuthi uThabani akasisitha nami and bebeyitshela ukuthi mhlawumbe ngabe ngiyamlaya noma ngenze njani bangifonele bethi ingane ikuthuke kanjena sinike i-address sidibane nomfana ethi no mina namanje ngisasenenkinga ukuthi benibangani nami ngoba mina ngibangilutho nani futhi ngeke ngibangelutho
kwanamhlanje ngisadidele yabona nje nenhlamba ayikhulumayo abantu bethi akakwazi ukuthuka kanjena mntwana uhlobo lenhlamba ufana likhiphele nani zimbili izinto engitshela zona umfana uzokuboshelwa lokho okwesibili uzoyithola isijeze kufanele asithole ngesesintu kodwa futhi ukumfana kwalela usizo uyalidinga ukuphuma enkingeni abhekene nayo yena-ke unenkinga abhekene nayo but before kube too late umfana ubeyidinga i-chance yokuthi akakazanywe naye aqoqwe njengomuntu so why ngizobabhitha mina kumfana ngisho ulalela ubhaka kuphela umfana yazi ukuba uyaphuzeka ngabe ngcono manje umfana ulalela ubhaka kuphela hayi kodwa-ke kuke washo uyabona ukuthi ingakho noma enza ulive umfana noma elive naphana eseshumi nevuta ey'khipha zonke iy'nhlamba kumele kwafona ubhaka nje ulubambe sheshe ucingo yabo kodwa makufona abanye abantu uyayiziba lezo ngcingo ayidrophe aqhubeka athuka inhlamba makufona ubhaka ushiye ulive awushiye ulive ayo-answer ubhaka yabo so umfana ulalela ubhaka nje kuphela yabona ukube ubebalalela abanye abantu hayi ubezoyiyeka yonke lento since nje uthinte ikubo wamthinta umzali wakhe kanje ubezofocus umfana focus ekulungiseni izinto nekubo kuphela yena yabona nje bathe bengitshela ukuthi hayi ushaye kwazwela kumfana uze wadecide ngisho ukuthi uyakhwitha ku-TikTok isi-toxic thina uyibuyelela ku-Facebook but netone yakhe akasafani nalo Thabanade uyena wabuya ngaze kuthiwa wena angisho njalo kade ngisho ngitshela omunye umfowethu ngithi yabona umntwana la ayushaye kwabona uyabona akekho umuntu oshayele uThabani njengomntwana wonke umuntu usho njalo ukuthi hayi mntwana la ushaye kakhulu la hayi ngifonelwa abantu engingabazi ney'nyanga ezinye ukuthi yasi sadicide nokuthi siyamyeka thina mntwana ngendlela uthi yabona sehlela ngezansi angazi noma uzothi ubuhlakani noma yini waqeda wamgona uThabani sekukuye ukuthi uyafunani ukugonwa njengengane kodwa nje thina siyamadoda sibadala sibangaka bengofika sengikhala inyembezi ngiyindoda enjalo ngoba ungenza umuntu ngalesi sikhathi wonke umuntu eyitshela ukuthi fanele ngabe uyayihlakaza le ngane uyale uyilapho ngisho abantu bengakhala bekhohle bethi uhambela indlela nje seceleni futhi umuntu akazi nokuthi athe khathini ngoba ngisho ihlole zakhe ifike zasho yabona khona ulive engike ngawungena ntambama angisazi noma phambi kwakuthanga before lo video kuthiwa beniyenza noThabani bafika bempampatheka bebuya kuyena bebizene and ngivulela one at a time kwipanel I took 4 hours ngihleli kuloya live bathi yazi ngendlela ebesicasuke ngakhona sithi uThabani njengoba usiza abantu indlela umhlukumezelani but mase sikulalela ukhuluma sizwe awumzondi futhi awuzenzisi umzali ube umzali ngempela and kuyacaca ukuthi uyalifuna usiza upretend isho ngithi why kufanele ngipretend ngizoprethendelani ngoba kafika ngephutha kimi uThabani so ngebhadi asisebenzi thina uTikTok saduma ngaduma ngephutha mina sengihamba unyaka wonke ngisiza umuntu ngazi ukuthi ingane yesilo ifuna usizo ngiyawuhamba umndeni ngaze ngawuqeda umuntu uyiqambela manje uyifunela istatus nakhona awukwazi ukuvalela umuntu inasimatheze wafika ngami eNdlunkulu ngangifunda naye isikole wafika ngami eNdlunkulu ngenxa yokuthi waphuma kwi-TV nje mhla ngitshala ingonyama obi mina kuphele kuney'thombe zokutshalwa kwengonyama iy'thombe ngedwa ngisho iNdlunkulu ayinazo iy'thombe zokutshalwa kwengonyama cause mina engangifacilitate ukutshalwa kwengonyama no-SABC 2 so wayelokhu ephuma kule y'thombe for the whole 3 weeks olokhu udlala ukutshalwa kwengonyama wayelokhu evela wazi kwathiwa kusho ukuthi ungaseNdlunkulu ngisho sengihamba iy'ndaba zaseNdlunkulu ubela ayiphendule samuntu ozaziyo imuphi lo yenza ngisamkhumbuli ikhona le ntombazane eyangenza ngaduma nje ku-TikTok engangiyihubha ukuthi ayihambe yokwenza i-DNA phela uma ukuthi izalwa ingonyama isibuya kodla amahlahla ilona phela ngidumisa ku-TikTok mina ngephutha nje futhi nakhona oba manje
iyatrenda lesa story sasigijima ko 1.7 million view nje la liqale khona ukuthintela lathinteka ubhaka amanga lento ubhaka ayi ngithi mina uzomtshela ukushuthi-ke angazi-ke wabambeka ngazi wabambeka kanjani nami bengithi uzomtshela ngithi wena olaziyo udaba ngangithi uzomtshela but mina into engangifuna ukuyi-achieve kuqala ukususa i-threat eduze kwami la kuzothi uThabani mayelimala kuthiwa ithini esimlimazile because ube sethintelethe igama negama laZondi negama likaButhelezi ngedama leNgonyama. So mina bekufanele isizwe sibone ukuthi anginanxa mina noThabani akasuke nje eduze kwami futhi kuyaphela lapho ukuthi baqamba amanga noma bakhuluma iqiniso but bese ngikwazi ngoba kwaNkulumo yena ibicaca ukuthi ayinakhandani namsila why uzoqhamuka usuwumuntu ophika kade kuthiwani kuqala ngegama lami uzoqhamuka sekuthiwa uyaphika wena ukuthi wakhuluma wabatshela ukuthi mina ngiyaduka ungaqhamuka nje igama inkulumo isiyehla nje emoyeni kade ivelephi ileso sizathu-ke mntwana nami esivele sangenza ngangalwa kanti mina ngumuntu ojwayele ukulwa and mncane lo mfana and ubhaka mfana ngimesabi kodwa kulokhu ngikhethe ukungalwi ngenxa ukuthi ngibonile ukuthi njoba mina vele ngiseduze kwalabantu bonke labantu abathintwayo la uzothi mayelimala lo mfana ebese vele iy'nsolo zonke zibheke ngabo kodwa ngaleya date mntwana kuthiwa wena igama lakho lingene ngoba mina bengiphika and then kufakaziswa ukuthi waze wafona ngikuyikhole leyo nto leyo leso statement samanga kodwa njoba ngisho ukuthi bengekho ready uku-arguisha nabo ngoba bekuzolidela ekutheni ngize ngigcine nami sengiba ne-enga yabo sengilwa so ngavele ngadecide ukucula leya nto leyana mntwana isukela ekutheni lo mfana uthi mengabe ethuka amakhosi abesethi lezo zinto athuka ngazo amakhosi uzitshelwe yimina ne uma ngabe ethi uyitshelwe yimina bese ngimbuza mina ukuthi ngikutshela kuphi ngoba wena ngikwazi nakuthi kuthiwa ufika manje unakubhaka ufika manje usifica siyiphilela nobhaka nawuthi kuthiwa usifica sesiyidumele kudala sayidumela thina so wena ubumbukaphi njengoba sengizokutshela izinto ey'jule kangaka nje usuklema ukuthi zonke izinto iy'tshelwa yimina ulanda amavidiyo akudala izinto ekade kwadlulwa kuzo nabantu bakhohlwa lezo zinto nami ngaxolisa kwakhohlwa wonke umuntu waba right ngalezo zinto usulanda lezo zinto manje uzoyivusa manje khona kuzobe ngazi ukuthi ngempela abantu bezovukelwa yileya enga ekade yabohla now uthi mawudelela abantu udelela amakhosi uthi izinto uzizwa ngami ebese uthi mina izinto ngizizwa ngumntwana wasendlunkulu ogama hawu uthi uThabani mina ngatshela yena ukuthi zonke indaba zasedlunkulu ngangizizwa ngomntwana uLondicare uthi mina ngangimtshela lokho ngithi mina angikwazi nje wena bengikutshela kuphi because mina even ngisho ngesikhathi sazo lezo ndaba lezo ngithenda kuthiwa ngiyafunwa all over ngonile ngithuke isilo umuntu engangendlisha naye lezi zinto lezi kwakuwubhaka uyabo uma ngabe kwakhona izinto engangingayixoxa mhlawumbe ngangingayixoxa nobhaka ngikhungathekile nami ngifuna usizo ngoba ngijahwa ngapha nangapha ubhaka umuntu engangendlisha naye lezi zinto lezi wena sasingakwazi nokukwazi uvumbukaphi uyabo ilapho-ke la avele athi khona ubhaka wamtshela by the way wena mntwana ngesikhathi ufona ngangikhuluma nobhaka efonini so ubhaka utshela lo mphathi ukuthi hayi ubofakazisa ngaleya ndaba yokuthi uLondicare wamfonela ebusuku eduka efuna ukuya kwaZondi eduka ehamba namasosha
So lo mfana usefakazisa ngalonto usethi uyaphika ukuthi wena uyaxhumana nomntwana ulondike. Ngithi mina angaze ngikuphike lokho kodwa engikuphika yilo ukuthi indaba ngizithola ngayo indaba zaseNdlunkulu ngizithola ngomntwana ulondike. Angangakuhlaza lawo nalokho ukuthi wena ngakutshela ukuthi mina ngiyazana nolondike angaze ngikutshele wena ubhakwazi leyo nto wena angaze ngikutshele lo ilapho ke la wavela wathi khona uyakhumbula ufonelwa ulondike eduka namasosha beya kwaZondi. Ngithi mina lo ngiyakwazi ufuna ukuthini ngabo. Angithi phela ikona-ke lokhu okubufakazi bokuthi wena vele ulondike uyazana naye futhi uyena okulethela indaba. Ngithi ukuthi umntwana ulondike wangifonele exakekile bedukile befuna uncedo kuhlanganaphi nalento oyishoyo ukuthi mina indaba ngiyithole enkulu. Lo nto uyihlanganisa kanjani leyo nto leyo? Langena kanjalo-ke igama lakho-ke bethi wena ongitshela mina ngatshela bona ukuthi iy'ndaba ngizizwa ngawe. Yabo ingako nje ngamangala uma bengasayisho leyo ukuthi sasithi thina uMax iy'ndaba uzizwa ngawe. Ngamangala nje ukuthi abasayisho ngani leyo wayesebethi sebebala le yamasosha kuphela bengasayisho la isuka khona indaba kuze kufika kule yamasosha indaba beyingasuki lapho le yamasosha babeyidonsa nje beyigrabha befakazisa ngayo benza ibo ubufakazi bokuthi mina nawe siyaxhumana. Uyabo yasuke yangena nje nginobhaka kuyicall ngithi bhaka angicela udrophe kancane ngizobuyela kuwe ngisa-answerisha umntwana la usenkingeni bayibamba lapho. But wena usukhohliwe nima usho njalo sisiyaduka ukuthi ubhaka ubevele ngangifuni njengoba usho nje ukuthi wayethini ngami nangesikhathi kufanele uze eThekwini uzodibana nenkosi uZondi ngoba phela kwalokho bese kuyi-security threat kwalokho ukuthi ukusho kanjani kumuntu vele omazi kahle ukuthi uyisitha angazi ngisitha kuye makwenze njani ngoba mina ubhaka bengingamazi futhi ngingenandaba. No, ubhaka hayi ukuthi bewuyisitha kuye. Bekuwumuntu obejwayele ukuthi uma ngabe nakhona lokho kwenzeke kakhulukazi nje ukuthi nami ngize ngibone ukuthi ubhaka amthandi Mosisilondo angazi ukuthi indaba mangibona ngaye nje uba umuntu nje oba negative ngaso sonke isikhathi. Yabo into leyo nami ngiqala ukungiqamela after lelo langa leyo call leyo because even nalo lelo langa lelo njengoba ngithi kwaqama nje after lelo langa uma ngabe ngibuyela kuyo ubhaka ngithi mina bengisazama ukulekelela la umntwana ngifonela ngisho ama-bodyguard enkosi ukuthi ngibone ukuthi ngiyawathola ngikona ezokwazi ukuthi umntwana mangabe eduka ama-bodyguard azokwazi ukumhlangabeza. Ubhaka-ke njengoba ngithi kwangiqamela after leyo call because i-respond yakhe ithi wena ucakwe yini wena uhlushwe yini wena nalo sisi lona ngiyawubona ukuthi lo sisi obviously ngithi mina after leyo call ila kwavele kwangiqamela kanti wayevele ejwayele nje ukuba negative mangithethe igama lakho abe umuntu o-negative kodwa nginganaki uyabo. Ngabe senginaka after that ngithi mina umuntu wesifazane lona and usenkingeni ubelulaye khona ufuna indlela isebusuku manje ubhaka uyisho kanjani le sengiconcluda nje sengingedwa yabo sengi-analyze ubhaka uyisho kanjani lento kanti umbangisani ubhaka lo sisi lo because nangazi ukuthi umntwana waseNdlunkulu and ngangijwayele ukuhlezi ngibone ephila nomdlokombane lo sisi lona hlezi ehamba nomdlokombane usisi nje o-deserve respect. Ubhaka umbangisani lo sisi engakhulume kanje yabo then ngaconcluda lapho ukuthi hayi vele ubhaka shuthi akamthandi lo sisi njengoba ngaze ngakutshela-ke I think nje emalangeni ngakutshela ukuthi hayi lo muntu uma ngabe ufuna inamba yakhe
ungavuleleki kakhulu kuye inkosi uZondi imsusa kuye inkosi uZondi ayifuni yona ukusondela kuye yabo so befuna ukucontrol inkosi uZondi aphinda control mina ileyo ke impi kaBhaka maneneke umfana ngoba manje ayisathathi le direction ebenicabanga ukuthi izoyithatha into mina ngibuye emndenini manje kuneyinhlelo engale kwalento yalempenilwayo nina uyayibona nje ukuthi yaseyikhotheni ngempela lempenilwayo njengamanje kunezinto eziningi ezithinta impilo kamfana kusemnandi mase kunje Asashe ona mntwana into yenzayo njengamanje I think usuyamsiza manje umfana ngokubuka kwami usuyamsiza manje as much as exposile kodwa personally yena empilweni yakhe usuba usizo kuye engicabanga ukuthi sekahambisana nokuvikeleka kuye anganoma umuntu ngitholani usuba usizo kuye okuhambisana nokuthi abe more protected because angifuni uqamba manga mina mntwana ubese engqupheni yena umfana ngoba uthinte kakhulu futhi kanzima so usuyamsiza nje manje engicabanga ke ukuthi angeke mina ngithi wrong right impela ukuthi umsize sonke sasizakala yabo I think mina ithatha direction right mangabe uyamlekelela angazi ukuthi noma ikona inloko mntwana kodwa mina ngibona ngathi nje ayumshayile mina ngibona ngathi inloko ke ngoba yabona nje for the mere fact ukuthi uthi yena whether unamanga noma ukhuluma iqiniso mayethwalahlwa uyafisa ukummitha lo mzali ake siqalele lapho ukuthi uqamba amanga noma ukhuluma iqiniso noma ubefuna ukuzwela noma kunjani asiqale lapho ukuthi ufuna ukumitha lo mzali ake siyodibana khona siyohlala kwi-truth commission leyo ke sizesazi ukuthi inkinga ikuphi ukuzosizakala ngoba akusizwe max ukuthi uthi unenkinga ucabanga ukuthi wena uzoyikhukhula phezulu inkinga ngoba izolokhu ivukile nje obivuka uyabona thola umsuka wenkinga yakhe ngoba besides phela ingane yonile lafana wonile ngishayela kuthi uyaboshwa but still indlunkulu sayingcolisile endlunkulu icala lakhona linendlela yayo echarge yakhona ayifani namaphoyisa lawo uya understand futhi ngeke lidedelwe uma ukuthi senike naxoxa nanoZondo wakutshela uya understand ukuthi ngakhuluma naye and utheni kumina yenake so akusili icala elincane leli li-serious ngalendlela but icala ngiyalibona because into engihlukumeze kakhulu kufika kuma wakhe akhulume yonke lento engikhuluma ngibuye ngingekho right max angifuni ukuqamba amanga ngibuye ngidistebhekile emoyeni sengqondweni nayo yonke into ngebhadi ke lo muntu enguyena ngine-responsibility ngumzali mina uya understand futhi ngisho ngingasemzali ngumzali kwisizwe kufanele ngiqinisekise ukuthi uright but inkinga into engiyibonile kuyena angathi akayiboni lento yena ubona ukuthi hayi shuthi ziyakhala kuliwe kwenzwana angiboni ukuthi uyabona nalabantu abacabanga ukuthi banendaba naye abamthathe bamise ekhaya ngoba ingane limele into ekhona la mntwana zimbili izinto ezenzakalayo la because mina the other side of him ngiyalazi futhi ngilazi njengoba ngizazi but the other side lelo lithintile wena ilona ke ngingalazi into eyenzakalayo la kune kunani ebona ukuthi ngizwa mntwana ukhathile uthi into eyenzakalayo kwenze njani into ekhona la angithi kunamasayidi amabili
empilweni yalomfana kunaleli side leli mina engilaziyo leli likabhaka leli lomsangano lokuba umkhovu wenziwa ubhaka bese kuba naleli side leli olithintile leli lempilo yakhe personal uyabo as much as lelo side olithintile lithinta inhliziyo yakhe nengqondo kodwa usewumkhove leli side likabhaka leli side lokusetshenziswa ubhaka nelokulalela ubhaka nelokulwa izimpi kabhaka ilona side elisambusa kakhulu mfana uphando lukabhaka ilona olihamba phambili kuye ludlulo lwefamily so into engiyibukayo mina kunzima ukumsiza njengamanje lo mfana uma ngabe esasebenzela ubhaka ngalendlela esasondelene nobhaka kanje kunzima kakhulu ukumsiza ngoba uma ngabe enobhaka lento iba yimpi ekufanele wena ulwiswe ngoba nawe uyamlwisa ngokwenza lento kodwa uma ngabe eyedwa uyalazi iqiniso lokuthi umthinte ngqo empilweni yakhe ngqo osizini lakhe ngqo uma ngabe yedwa kodwa manje lelo side yakhe elivuka eyedwa alinawo amandla kuye because elinamandla ileli likabhaka so inkinga ekhona la kuyo yonke lento inkinga kuyo yonke lento mfana akuyena umfana ubhaka so manje isolution yayo lento fanele itholwe kanjani isolution mawukuthi ubhaka phela ngoba umfana mayeboshwa ubhaka uzobe kuphi ingakho into azoyenza ubhaka into oqala azoyenza ayithi ngikuthela mina ngoba ngiyamazi into oqala ubhaka azoyenza la uzothi bayebona ukuthi umfana i-reality isiyamnqoba because wena mntwana kumele ungahlehli yabo kumele ungahlehli kulokhu yabo nje la umthintela emncane ngakhona kumele ungahlehli and uma ngabe ubhaka esebona ukuthi i-reality iya ngokumshaya umfana iya ngokumnqoba into azoyenza ubhaka uzokhipha i-instruction kumfana izothi i-instruction mfana okwamanje ungabisalithinti igama lami emavidweni akho nako live bakho ungakhulumanga nami and mina ungenzi lutho ungashayi bese uthinta negama lami singakhulumanga that is the uma ngaba akayitholi leyo instruction leyo iyona instruction asazoyithola uba usebenza kanjalo nje akumekusho kwamafinyela uma ngabe reality seyikushaya uyakulahla uma ngabe reality seyikushaya ufuna ikushaye wedwa ingakushayi naye ingakho mina ngithi umbono wami uthi uyabona leli side okudla ngalo mntwana ungasaliyeki kudla ngalo ngempela futhi uliqinise ngempela cace nje ukuthi umfana kumele ahamba yo-accounta umfana kumele yabo nje ngizwile engathi kuzoba nizokwenza umhlangano nefamily yakhe yabona lowo mhlangano loyo iwona ozothela iy'thelo zangempela loyo but yena uhlulwa yini njengomuntu omdala ingane ukuthi ayithathe kuye ekhaya njengamanje shuthi umkhovu phela manje lengane uma ngingathiwa njengoba ikhuluma into ezibuhlungu kangaka ngisho bekuthiwa ibiqamba amanga njengoba ikhuluma izinto ezibuhlungu kangaka yena ngisho igama lakhe selithintwa kangaka yena ukuthi ndaki yena uselfish kangaka lowo muntu because uzwile phela ukuthi umndeni uyahlangana ngomhla ka-2 May yena sehlulwa ukuthatha ingane ukuthi athi uzomyisa ekhaya